Fitri CM Music Production. Oh nggih, mantun iki gubuk asmara dipun aturaken. Wis tok kanggone karyawan uga warga masyarakat Grimbi mengko pasti dituruti ya nak ya. Iya. Pasti nanti ada saatnya buat nyawer dan juga buat tuan rumah datang ke sini. Kudune yo ngono no. Iya. Tapi iki yo ngono no. Kenapa? Bapak Arif iki mau WA aku, gitu. Abah Arif nyuwun pupu sing nelongso. Iya. Mengko ya panggah dituruti iya. ya. Heeh, iki di sapa sih? Ini biar Mbak Niken perform dulu ya. Perform. Soalnya wis kewengen iki jamnya durasi. Iya. Soalnya jam 11 kita sudah juga udah selesai campur sarinya. Ya kuwi. Wis pokoke di Tapi kok sabar kok teman. Kuwi masalah. Kuwi yo ngono ya. mengang-menging. Ngene iki kene suwo rumasane. Mbok aja kaya ngono kuwi dadi wong. Ya. Sapa lagi sing mbok cak omongi? Yo, nguper. Karena Anda itu sudah pekok ya. Saya aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu bapak-bapak ibu-ibu. Alhamdulillah kepanggih niken dateng Jombang. Pripun panjenengan sehat napa mboten? Sehat. Seneng napa mboten? Tontonannya gratis apa bayar? Nah, karek menikmati jane. Yo penak lho, rambu aja. Jane yo penak. Terus iki acarane peresmian gudang baru. Gudang Putra Niaga Bersinar. Hah? Gudang cengkeh. Cengkeh. Kenceh. Nggih. Cengkeh. Kenceh. Tuh. Keng Ceh. keng ceh Ceng. apa tuh kok cang-ceng-cang-ceng ini?
Tapi ya wong mancene yo iki gudang cengkeh apa ngarepe raceng. Heeh. Cengkehi apa? Dike rokok. Ya ki rokok. Oh, bentuke piye bentuke? Bentuke ngene, terus mentol ndase. Ndase iki mentol. Oh, ngono. Ya. Sok kadang- Semoga dengan adanya peresmian gudang baru, Ya. semoga semakin lancar, Amin. semakin sukses, Amin. semakin lestari, Amin. semoga semakin banyak karyawannya, Amin. dan semoga tetap jaya selalu. Amin barakallah. Amin. Semoga Ah. semakin maju. Maju ning dineh wong wis Loh, enek semakin lahane. maju ki maksudnya CV-nya ini. Oh CV Putra CV Niaga Putra Niaga bersinar. Bersinar ini Semakin maju Oh, ngono. dan akan membuka cabang baru lagi. Ya, Maksudnya engko nek- gudang anyar nih. Engko nek ana gudang anyar neh Hah? pasti Oh, campur sari campur sari Mayangkara mana? Oke. Melalui YouTube. Iya. Ayo kita nyanyikan lagu yang Yo. berikutnya. Oke, Bang. Ya. Buka Semoro. Sini Mas gandul-gandul. Iya, Kak. Piye? Sabar hati, sabar hadapi nandure kembang tegal wirang nekan ngomong kangen rasa tukaran naik boti maneman boti maneman hubungane wong sing tak tresnani tak gawe sandaran hati bojo satru wae sayangku jatuh rasa percaya mas apa ki mentol mas Ngapa ya nyeprat ya? Nyapa? Cecer no. Apa nih? Mbok aja suwi-suwi kowe iki lungguh ning kene iki ya ana watese. Ya kan saking menikmati to. Bokongmu kowe mentok. Wedi. Kok bilang gede kok? Ini tuh semok, you know. Wow. Langka loh orang sepertiku ini mempunyai body yang seperti ini. Iya kan termasuk Body manusia yang- purba. Langkai. Weh, manusia purba. Yo, Iya. Bacotne. ayo langsung aja. Langsung no. 1-2 bersama CMYC. Campur sari Mayangkara. Terima kasih buat tuan rumah Bapak